Chamanikab Jehovah, kongoi eng saitab korage. Kitojok eng betutab rani asikobit kemi kibagenge eng ketesetai eng isomani anan kinetigei lesson eng kitabutab Joanna. Ako eng rani kemite lesson number 5 ko amache amwa eng yo ale asiketau kongesa asikobit kerube ko umwoiwoge kiboitinik chekakolewen Jehova umwoiwoge asiketesetai kou notok. Abwoti ale ongesa Jehova nesabe koigeny kitorori kaineng'ung amu Jehova. Kongoi amu eng sait nekaitaban asikobit ketuiye kibagenge asikobit keng'alale anan kokonech tamirmiriok netilil Jehova asikobit keng'alale ng'oliot nekikisir eng kitabutab Joanna asikobit kenai Jeiso ako ne noto sarunindenyo. Kongoi eng kiboitinik tugul chemite yu akot eba netomo koit anan ko yemite ikochi kamuget Jehova. Tugul chekasik ak ki age tugul netom konokose Jehova ikochi akine tamirmiriet netilil asikobit kokweng'chi sobonwekwak eng kainetab Jeiso neitindenyo. Amen. Kongoi mising abwoti ale amite yetou lesson ak Jumambili. Ko lesson nekimite rani kolen baornatetab biikab Samaria. Ko irube ko Jumambili keng'ololi atindiot anan ko yekituyechin ak Jeiso. Ko anendet kekurena Lilian Maswai ko atoche kiboitinik cherubei komwage. Chamanikab Jehova kochomwo asikobit akatat tugul eng kainetab Jeiso ane ko kiboitiot nami tugul Pastor Aram Ng'etich. Kitoretigei ak Evelyn nebo Arap Tarus eng kebeberta nebo Jumatatu kemwoe kole kobokoriot nekimi keringetab beek. Tatyo oib kebeberta nebo kwoeng kasi nemwoe kole kiptaiyandani inaga bechuto ko otokotin. Kongoi. Akotok kainetab Jeiso ole chamgei amitei betut nebo kosomok kasi kone kainenyu kora Nyalile. Amitei ng'oliot nemwoe kolen ng'ong'utiet nebo Jeiso anan ng'ang'et nebo Jeiso. Otokotin akwek tugul eng kanetishenyo. Kong'ap ketarei chamanikab Jehova kebendi kinetige tugul eng betutab kwang'wan kasi akiro Samaria nebo wikit komugul. Kainekyu ko Stephen Aramaru metitab kanetishet nebo kwang'wan kasi komwoe kolen baornatoshek chebo biikab Samaria ngobirok Jehova kondoiwok. Kongoi mising ko amache kiro anyu ng'oliot nebo metit kobunu kitabutab Joanna 4:42. Ako ye makisoman abwoti ale otinye kalamit ak kartasit siosir. Kimite keng'ololi Joanna 1 koitet 1 akoi 42, Joanna 3 koitet 26 akoi 30, Yeremia 2 koitet 13, Zekaria 14 koitet 8, ak Ezekiel 36 koitet 25 akoi 27. Ak abwoti mwalimuinik ale imuchi koteshi kobun kurgotik alak amu choto abwoti ale kitoune yotok ak ketesetai. Ko ng'oliotab metit ko kakimwa kele bunu Joanna 4 koitet 42 kolen akilenji kobokoriot kiyoni nguno ma amu ng'alaleng'ung amu kekasjigei kileji kiyoni koleji kaborondoni kiyoni nguno ma amu ng'oliondeng'ung amu kakekasjigei ak kingen iman kele nitok ko yetindetab ng'ony. Kang'ololso biikab Samaria ko amu chepyosani meche siketuiye eng yu ak kenai kele kilyon chepyosani nebo Samaria. Ko asimakitestai ko kale biikab Samaria ko king'o bichu. Biikab Samaria
ko kakile kimastap cherongo nebo Judea ko kinyokobar biikab Israel. Cherongo nebo Israel ko kibwa biik chebo Syria nyoko konam biik ako kinyaban akomut. Komut nakilen kakotekan nyara komut bichu kai ako kip koyesta melen kip kometoe uya kole kiyesta koba emenwan nekikakonamis nguno ngele nda Africa koba alake konde olimbo South Africa konda komelen kitebi kibagenge. Atyo kong'et biik alak chekakonam eng kimasta age ko yukabit yuto kakimetoe kakimute biik ko kimut biik alak chebunu komoswek alak chekakenam nyokomeny yuto. Kotoige as bichu kokakoburukokis amu kotoige kotunkei kolya koek biik chekakotebiso makomite ku biikab chekibo Israel chekiisubi ng'atutikwak kosubi ng'atutikab Musa alake. Ko kakinyoru as eng yuto kong'eten makeregei bichu amu kang'et Assyrians koyai nguno koek kakeboryo komakokasegei makotinye nakilen tilyandit ak bichun menye chebo Israel achicha. Kobit nguno kuwaka nemakesomegei makeng'ololdos koek kityo kakitebi ku bich. Kale as kito kityo nekimukaksei kwaak ko biashara inegei lakini keng'ololchin ko kiyacha nakilen kikilen eng Nandi tabu ko kemwoitoi kilen etan keng'ololchin ak chi nebo Samaritan. Ko ngeba let kole atindiot kasiamwa atindionde ko asisin asikobit kenyoru kole ko kiib kenyisiek chekiba lagokab Israel kingenam akemut koba Babylon ko kiba kenyisiek ko tun ndawek ko kingolen nyokotech amu kingobwone kokakonai nakilen inam itit kekas it amu kikas ng'wonindo kole makiburuchi kei ak tuguk chebo sang ak ng'alekab Jehova. Ko kibwone nyokotechei amu kingobwone olin nyokotechei hekalut nebo Jehova amu kikochi akot eng olimbo kobunu Babylon kokikochi nyokotech konyokonyor bichu. Ko bichu ko kitinye hekalung'wan nekikapkotech akichek konde karibu yani eng mapit mesoro mapit eng Bible ikere biikab Judea akikere Samaria komi meto yun kole kokanyokotech yemite tulwet nekikure Shechem anyokotech hekalung'wan komeche koib tugukwak kole nyokotoret biikab chebo Israel konyokotech kolechi acha makiburchigei kikekas king'wan makiburchigei. Ko kitebso as bichu akotun ko ipkebut hekalung'wan nekitinye tuguk chemokongenik chemailosu Jehova ko kowaskei bichu as kounotok akotebiso koek bichun ak bichu nengikere nguno ikere ile akot emotinwek chechang komi chemakasegei kabisa kounotok. Koit anyun kele kalya kebe Johana 4 siket nguno lesson nekibendi komeche sikenyoru kele kenyoru chepyosani meche kwo Jeiso mi Jeiso in olep Jerusalem akomeche kwo in Judea olin atyo kosirtoe mite Samaria katikati kole ko kimokokeregei bichu kot koyoche kobun taban koba akoi yun yani oret neloo asiit ole kabendi ketuiye as ak eng yu
Johana 4 koitit 1-4. Amache asoman sikobit keelewangei asikoteshi mwalimuinik alak. Kokale mwae kukoit kole kingonai Kiptayat kole kikokas Farisai kole kiyae Jeiso biik koek alamaliet akobatisani chesire chekibatisani Johana, ako ma Jeiso inendet nekibatisanishe ako alamalienyi. Kong'et eng Judea kogeny Galilee ak kinyol kobun Samaria. Kalya sikomach kwa Jeiso kosirtoe kwa yewendi, kale makimi Johana kotindoi biik chekisubi akine, kotoi chekisubi Johana kokas king'wan kole kalya Jeiso nekanyo kotoi alamalaik akosubi biik chechang, igere kibatisani biik chechang. Koker Jeiso kole kosir kobit noto igere ile tiemutik chekamach kobit kole ngalya ngotebo tawa anakta kole ngwa konakta kwa Galilee. Ko Galilee komite kimasta nin kole kemwa kele kimukokashindos bichu, koyache komi oratinwek chekibune biikab Yahudi kobune simasirtoe Samaria, kobune taban kabisa nailen ile bendi oret neloo nebo manget ale kilometers ata anan ko chetianit sikeit, lakini ngikwer itil kole iite, abwati kicham komite oret ngiwendi tingaimuch ikwer isir kurgetab chito kosir ibun barabara iwe ile sibimaste, kiwendi kakoloit kobirin kivumbit, kobirin asista ako king'wan asista as yuto akot kora. Koi kanyo Jeiso kole angowo kimasin, ko kiibwat Jeiso kole abune Samaria, katil katikati makituitos ak biikab Samaria. Kalya Jeiso kwai kounoto, igere ile kitinye mpango nekabun kipsengwet asikobit komandae yoto. Kwa Jeiso anyun kobun orani ako ngomite oret kolya kwa Jeiso ngoit yutok, kokait ngebet ketesetai koitet 5, kale kiit anyun nganaset nebo Samaria nekikure Sukar nekinekite koret nekikochi Jacob werinyi Joseph, akimi olotok keringetab beek nebo Jacobo. Kitepche anyun Jeiso eng yenekite keringetab beek amu ng'etatetab bandanyi. Kanyo Jeiso akoi yu mite keringet nebo beek. Yutok yu kenyorchini atindonik chechang chemamuche abwati ale amuch atar, amu ki Abraham kong'ete oleking'ete nyokobun yutoyu kowendi kokakilechi ng'et ui siaborun ole iwendi, ko yutoyu kinyo Abraham kinyokotuiyo, kinyo yuto kosae yuto Abraham, yutoyu kinyo Jacobo kokochi werinyi Joseph kotilchi yutoyu. Tuguk chechang chekiyookis akoek Jeiso nekanyokomuny mitei keringetab beek, melen ile kimite kito kesilune beek, mami, lakini nyokomunye yutok amu bandanyi. Kokaba as alamalaik chikoba taonit nenekite ipkwal amitwogik, ko yetokomite yu komunye Jeiso, komunye eng yutok amu ng'etatet asikotestai koba oretab kobendi olimbo kosirtoe Samaria eng yutok. Kale inyu ngomite yu ko beet, kale ko saa 6 amu kale ki sait 6 komuny, ng'wan asista saa 6 netya yani nakwere metit kabisa ikase kong'wan, komunye eng yutoyu kobit kabokoriot nenyone yuto nyokotuiyo ak Jeiso
kalya kabokoryo nekanyo bet kibwone chepyosok karon komustoi ipkoibe beek amu kaitit mami asista anan ko koskolen yekakotulungen emet kochang kong'ololyote lakini konyo chepyosa agenge nekanyo kong'wan asista kokanyo eng bet ibwat ko atindotab Nicodemus nekokinyoru eng wikit konye. Chepyosa nekatuiyo ak Jeiso ibwat atindotab Nicodemus neki inendet ko ki chi koo lakini kinyipkotuiyo ak Jeiso eng kembout koung'ankei amu mamache kole ng'o newendi sikoi keng'ololi ak chi neuni nema chi nokilen ketuiye ng'o ilacha matuiye ayel lemin eng yo ko mamache ale lemin ko machi ngap Jehova ko lemindet ko chi lakini mwoe biikab Kalenjin kounoto. Kanyo Nicodemus koung'ankei ko chepyosa nekanyo eng bet akonyo kotuiyo ak Jeiso. Jeiso komache sikenyoru kele kang'ololso ak chepyosani. Kanyo ko ne nekirich eng achek kale kateb eng yu kole ne nekirich eng achek chokelen maimuchi otuiyo ak Jeiso. Anom kolyon yani nekikinde kainaikab biik kele ni kouni ni kouni kouyo kakimwa kele chepyosani ko chepyosa nemache sikenai kele atindioni kimakokararan yani ing atebenyo kole kikertoen eng Jehova. Chepyosani kitinye sobet nekilen matinye boiyot miong'ni ra ni komiong'ni chepyong'no ang inendet kokanyo yu neikere ile kinyone eng bet amu maimuchi keng'alale karon ak chepyosok cho bwone nyokosile beek amaimuchi konyo koskolen amu mi alake kora cheng'olole inendet kotko kikosis koek inegei kaikai kwa ak asista neng'wan ipkosil beek kosir ng'wonindo nenyorune neking'olole. Tos mite biik alake chekikikuste kounoto anan tos mite tuguk alake chekikousten inye asimotuiyo ak Jeiso. Amache atach mwalimuinik kotesyi kong'ete kakitou akoi Jumapili. Kongoi amache ates ng'olyon nekakemwa ile kwonyi ko ki kwondo agenge nekitindoi atebet nekiter ak kwonyik alak. Amune sikonyo eng sait nekakamwa sirutik chebo Jehova kokinyo bet kolale asis komu kikisile beek karon ak kesile koskolen. Ko kimakomi kasarta nekikikere kele oye kabit chepyosani. Ko ngiker kwonyi komwoiwech komie sirutikab Jehova kou ye kaimwa ile Samaria ak bororietab Israel Yahudik ko kimakonamegei amu Israel lagochu chekikure Samaria ko kinekit ko ki biik chekitindoi tilyandi ak Israel keny Yahudik ako kitindoi kebeberta ak Asiriek amu kingelu lagokab Israel eng betusiek chekiche kemut emetab otwoknotet. Ko kingoba emetab otwoknotet ipkesich lagok chemo biik chebo Asiria ako ma lagokab Israel. Ko chotok kikisich chekimong'une sobet nekibo lagokab Israel ak sobetab Asiria amu lulenik chekikimite yotok kekure Samaria. Ko kityem bichu Samaria kocheng tulwet nekikisoe Mungu matkoba Jerusalem amu Jerusalem ko lekisoe Yahudik. Komu kitindoi tilyandit lagochu anan sigichu ak bororietab Israel ko matkoba Jerusalem kotoi tulwenwa nekisoe akotech kapkorosut nekisoe Jehova eng yundo. Kityem kale yo ikase eng sirutikab Jehova komwoe kolen matkesichin koi Samorindet neiboru kele makisich eng bororiet ak korotikab Abraham amu Yahudik tugul ko kitindoi kayanet kele Abraham ko kwandanywa nebo kayanet. Ko chi lakwet age tugul nekakisich
kotindoi korotik chebo kap Abraham. Ko lakwet no kisugune sang ko kimakeiti koek bororionotok nebo Israel. Kou notok akichek biikab Samaria. Ko amu kiyakobit bunyondit ko kinyokobut Jeiso bunyondit. Bas ongebe kebeberta nebo Jumatatu neng'olole kabakoriot eng kondametutab beek anan keringetab beek. Eng kitabutab Yohana kurget 4:7 komwoe kole kakinyo kabakoriot nebo Samaria nyokosil beek tatyo kolechi Jeiso inaga beek. Ate 9 kolenji anyun kabakoriot noto bo Samaria katepto ano sisomo beek iye ako i yautiot akwane kwa kabakoriot ab Samaria. Walji Jeiso kolechi ndakengen konunetab Jehova ak inendet nelenjini inaga beek takesome inendet ak takakokonin iye chebo sobon. Kabakoriondotab Samaria ko yekakemwa ko ki biik chacham kokure biik mbegu mbaya, yani amu kikakiburuch chun, kikinam chun kelul ak keib lulenik alak nyokoburuchkei mkosa kabila ko korotik che kikiburuch ko kikirenye bichoto kabisa kimakemoche. Ko nguno ko kapkobar akot kora konakomwoe pasta kole kingong'et chito kosa karon kolechin cham kosoe cham koromen biikab Israel kole kamuktaindet kongoi amu maiyae korko amaiyae chi nebo Samaria sait noto nebo kila karon. Ko nguno ko ng'ep koek nguno ko kakoyai tugul amu matokobunchi Israel kakoek Samaria tatyo koborowek chepyoso komasaidias chito nebo ko nguno kong'et Jeiso kotil yu ko nikere kikoikoi kolanda Jordan ak kwa koi bun Moab olin sipkosungukane meto sipkolongune Jordan kokeny sikoit Galili ole kiwendi. Akot kingoker nguno kosirtoi chi nebo Samaria ko ng'ututa kiribe nyo koek ng'utute amu yani samisit kutit ko kiunoto saset nekikisose bichu kabisa. Ko nguno ng'imiu kole Jeiso inaga beek koker chepyoset kole anu boiyoni korok ko yautiot makinamegei nebo aeng ko kabakoriot. Akot kingoit Alamalaik kosisyo makany chi kotebe kele nechu kakwai Jeiso rani kinyoru nomi ak chepyosok matokoyot chepyoso nebo Israel kapkoek Samaria kokeny ako chepyosoni kokoi baadaye ngilen ikas kokakiakituni konyil 5. So akot korok eng Samaria inendet kimakiyon chepyoset kakong'wanit koyai saidi lakini kaboisie Jeiso oret nemawo akolaskei akomen kole Sakaria kale oye teta toreto chepyosoni ngiwechi chi nekakanyera tatyilechi oye toreto ipkostugoni ko ngikaborok tobotet koil muguleldonyi tatyo kokoi ngitebe kiy anan inet kiy ko kakoebit koil muguleldo kole ngoter chichi. Ko kaboisie Jeiso oret nebo chomyet asikochut. Kiker Jeiso kora meleldab chepyosoni konai kole imat chepyosoni muguleldonyi sikong'ete kot age kowendi kot age kong'ete boiyot age ak manung'otiot age kwendi age komi askenetab sobet nemi kiy nerestaat eng muguleldonyi. Kotaune Jeiso atindiot nebo olin tugul nebo let kolechi chepyosoni amu kakomach koker chepyosoni kole ame koromit chichi kakorikyo mising kowal nguno kolechi ang'i kele inoko beek angometinye akot kiy nekisile beek angolo keringoni nebo kwong'ut inget ile ngap kolo keringetab sobet kosir akot ole kingendo chepyosoni amu kinyone chepyosoni nyokorome beek kosile beek chebo melelda lakini kilo melelda kosiriot ngap komi biik chetyemei koba keringet nekirome sobet kotyem silingisiek kotyem boiboiyosiekab ing'ony kotyem telunotet ak talbisto nebo sobet kotyem somanet kotyem mokornotet anan ko kalosunetab telunotosiekab emoni lakini mi ngoritinyo muguleldo no askeni netomo konyor kamung'et akoi tun komung'do kokatuiyo ak Jeiso. Kateb ale
tos ne nekikokonin kosken muguleldangung. Matinye mi koing'ung ak itinye lagok. Komi chito nesisei lakini loo eng kabwatutikchi. Mi chito netimoni lakini tom konyor kamung'et. Noto amune ngiro atindiatab Ruth ko kitun komwochi Naomi kole oba lagochu oweke biikab emeng'wong ak asome ale tamana tun kokonok Jehova kamung'et, kokonok age tugul ngokwek eng kotab manung'otiotnyi. Matatun konyor Naomi kamung'et akot eng kotnyi. Askenetab chi age tugul ko kamung'et eng mugulelwekwak. Ako kingyo kokesunegei manung'otiot akokeskei werikyik tuwai koriran kowek akoi Bethlehem Naomi. Kokateb ale tos ne nekikokonin ikasken eng muguleldang'ung. Mai chepkukonyo, mana chi kotom imete kong'ung ibut, lakini ot ngimi yo ko ngoimen ikereri met kot koech, ngoech karon ikerer met kot koimen. Mana chi komengen osotiong'ung, amengen manung'otiong'ung, amengen lagok, anan ko lagok komengen sigik. Noto wendi kot komutai kele kakile kokonam chito rokoet akoketkei. Kolya mengen chi. Kami mugulelwekyok melelda neloo nengilen ile isil isile nyoirondoi kou yo chepkong'et nekerong'yi. Iwendi mutai isoktoi. Ko nyikaker as kakomech korikyi Jeiso yu komeliel. Kole kwanza korok okwek kolen kisoe Jerusalem ang achek kesoe tulwonet Kerasim. Kona Jeiso kole kamach koepan ni. Amu kakori kabisa ng'erit kokwar kokachilil. Kolechi Jeiso acha mi betut nemakesoe Jerusalem amakesoe Kerasim. Ako chesoe Jehova kosoe miriet. As komach kowek chepyoset kakole okay, ara kakelelion bechu kai. Kolechi nakai simang'ete kebe kebeberta nebo kwoeng kasi kiptaiyandani nakaa bechu. Konai kiptaiyat kole bas akorikyi komoche kole kotomo anakini ibimutu manung'otiong'ung. Kolechi matinye. Kongele matinye kole kaimwaman. Amu ako nomi tuwai komo nebo mut komo neng'ung. Chepyoset kane kit kai. Okakotachake. Kole kele nenye. Kole woi. As. Konai chepyosani as kole angoter chichi matakoikas chito nekabwatini. Angakokurumit konaman akakonap kokino konai akot chetomo amwochi. Konai chepyosani kole ami taitab Jehova neingen sobondanyu ako iman. Ngot kotinye beekab sobon amoche bechuto kolechi nakaa. Kong'eto kelen koit alamaliet kometo chepyosani tiret akolabat. Ipkomwaita eng kokwet komugul ang kanaset komugul kolecho bwa oker chito nekakomwowo tuguk tugul chekiai akongen sobenyu tugul. Obwa oker ngot ko inendet Mesia. Kibwa kokwet tugul. Amu netai korok kakipkop kekwong'e chepyosani komotutchin chi. Kowendi kosunduronoti ak bandanyi saa sita kopire asis keker kele boroni. Lakini matakobwat kalilanet, matakobwat aibut nekotindoi. Kiwach kole obwa. Ako kakowalak tokenyi konyi boiboiyet amakotinye kaiweisiet. Ak kwamda ngoriet tugul korandagei biik korwai. Kele oba osaru keringoni. Ngipkelen kele tom komi sokot Jeiso kokikei. Nyokwamdochi Jeiso ngipkomi yo kolechi osotiondoni makiyan kityo amu ng'alek chekemwa ako kakekosyigei akenai. Chito nekanai logoiwek chemiachen akotiny Jeiso muguleldanyi kokale mang'une muguleldanyi konda metutab beekab sobon. Koek chepyosani chito netai nekosyo kiyokto koek missionary ko biikyik. Biik chekiakeker amu sasisiet nekiakisastae bichu. Ako kakoek inendet ne amdoindet netai nekapkobur bororiet tugul ak nyokosik biik. Kokameche ateb ale tos bichu kikeleste chekikesas
Kon nebo let ndakakiyoni koboisien kipsengwet kityochi bichotok akoek bichotok chetun ipte logoiwek chemyachen kot koit tabanwek tugul chebo iman. Ngong'olole Jeiso konda metutab beek ko melelda nekitindoi ko nekamwa Jeiso tuguk somok. Netai ko kitabutab Samaria. Kale kitabutab Samaria 14:8. Tun mang'une beek chesoptos Jerusalem eng betunotok akoba kebeberta age kotokyigei nyanjet nemi kong'asis, koba kebeberta age kotokyigei nyanjet nemi cherongo, akoba eng kemei ak eng iwot. Tos ikeni kipsengwet korokyi beek koing'ung sikosopcho lagok chekikoyesta chebubunoti melewet nguno nebo kemeutab ong'atet? Tos moche konur Jehova osotiong'ung ak monung'otiong'ung koboto sigikuk chekikobit toiyet ak tiyet? Ako amune simami kaberuronotok? Ko kale kikenyoru kamang'unet ma eng Jehova. Noto amune eng kitabutab Jeremia 2:13 kokale kibayai bikyuk yoitwogik oeng. Kikometo ane ne akonda metutab beek chesoptos akobolchigei keringonik chekikounduris chememuchi kotebe beek. Kale Jeiso kianyo aibu sobon eng sautikkwok, eng mung'arosiek, eng tetutikab boisionikab korikwok, eng kanetisiosiekab lagokwok, eng kit age tugul ne icheng'e koi nerat, ngot icheng'e sandet anan icheng'e osotiot, eng kit age tugul eng somaneng'ung kotos kindoe konda metutab keringonik chekibolchigei itinye kamang'unet somanet ak kasit ak kit age tugul. Kot kakot mutai ndalen chi kotomo akonin kasit amoche iwo kile moche obai kapchi sikokonin kasit, kotos imong'u kasit kot imete Jehova anan ilen abo Jehova konyi? Ngot ko maboisiet, ngot ko makono chichi boisiet amaai tuguk chemoche ayai wacha ang'etu ak Jeiso. Kikebolchigei keringonik, ako keringonik chekikibole asipkerong'yi beek tokomta sikotebe yoto sinyisile, lakini kale keringonik che ilong'yini ngibitu kabibu chemereng'it nebo oeng kokakoech koba tai kotar, anan irong'yi ng'a konyin yobiru koe kemboi. Ko kale ako mutai kosingili koloboti kora koibu alak. Kole Jeiso kalya mowekchigei konda metutab beek olebo kungkut nebo beek chetililen cheonyinyen cherote kotugul amu beekab sobon. Kotos ne eng sobonwekyok ko kikeosken amakinoe kele salya amu nguno iloboti ile ngachakta mising iole karit ne ile chepchep mising siamuch ibai beek yun kotom kotar koechu ilabat kunoto, yani sikoib kirkirit nebo sobet. Lakini kale Jeiso imuny tetyo isom beek chemoikesugei. Kounotok tebutiet nekatebenech eng nebo let ko kitabunoto bo Johana kurget 4:16 kokale kakilechi Jeiso kobo koriondonoto, amoche ikur manung'otiondeng'ung tatyo abwat tuwai. Yekakemwa logoiwechu myachen ako kanyoru sobon, tos iekune chepchep iipchi chito age? Ak une manung'otiong'ung, une osotiong'ung, une lagokuk, une sigikuk? Somenyu kou yekamwa eng kitabutab Ezekiel 36 kate 25 kokamwa kole akorong'yi ak beek akotililok asikobit aunok eng murwonindo age tugul nebo kanamonik chekikebutung'yi akakonok muguleldo nelel, muguleldo netangus nebo banyek. Tos mi ne nekeote kot koek cheptolelit? Tos boisionik anan somanet, tos manung'otiot anan ko mureret ne nekinyoru kamang'unet kosir? Ako yenyo Jeiso nyokounech kokonech kamang'unet nelel akoek Jeiso nesobe eng sobonwekyok, tatyo komung'do askenet akinyoru kamung'et eng muguleldong'ung, tatyo komung'do labatet neiloboti kipkirkirit
amu kagonyo Jeiso nyowe kalyet eng muguleldangung, akoe kalyet eng meng'atoshekcho, akoe kalyet eng sobenyo. Tatya kowalak atebeng'ung koker osotyong'ung anan ko manung'otyong'ung anan ko lagokuk anan ko sigikuk kele kiotebi ak Jeiso. Ngobunchi kalyanatak nito somen yu eng kainetab Jeiso. Tos mi chi nemoche kotes ng'olyo anan ko tebut eng kebeberta nebo Jumatatu ak nebo kwaeng kasit? Oi, kameche ates ng'olyo pastor. Kongoi. Kakiker eng kanetisietab Jeiso kit ne anan oret neboisie Jeiso koe baornatet asobit koker biik akobo yetunet anan sarunet nekimeche Jeiso kotokyigei. Kangiro tebutietab kabogoriondoni kotebe Jeiso eng oinet kolechini metinye akot rogoet neisile, imukoktoi ano ametinye tabet neisile beek, imukoktoi ano ile isilwo beek kotirakab beek bechu bo sobonji ng'olole. Eng kabogoriondoni kotokong'olole beek, nga ng'olole kolen bechuto bo sobon kotokong'olole chebo keringet. Lakini ka manai kole ng'olole Jeiso chebo sobondo orit, sarunet nechorugei kobun kipsengwet akoityi chi tugul eng oret neinegei. Kimeche Jeiso kobaorionchi koboisie bechu asikobaorionchi chepyosoni akobo sobondab koigeny, sarunet nenyolu konyor eng oretab sigunet. Kikur Jehana kole sigu. Kamune asemwa akobo tebutioni ko kakerkeit tebutioni ak tebutioni kiteb Nikodemo. Katebe chepyosani kolechi imukoktoi ano isilwa beek ametinye rogoet ametinye tabet. Kolechi Nikodemo Jeiso imukoktoi ano kesich siget nelel iweksei moetab kamet ak kesich kokeny. Kero ko kang'alale Jeiso komwochi Nikodemo siget nelel kesichin eng Jeiso eng oretab sugunet. Inyonchi Jeiso eng oretab sugunet kurse kipsengwet kolechi kanyolu kesichin eng siget nelel, siget nebo tamirmiriet asikobit yeku koe kabwatutikuk chekerei akobo terunatoshek chebo kipsengwet ak yeku lakwetab kamuktaindet agenge eng chekikityach. Konyas Jeiso nyokomwochi kabogoriondoni kora eng oret neu nito kotebe kabogoriot. So kursetab Jeiso anan kanetisietab Jeiso kokure chi tugul eng oret neter ak neter, lakini ikere ile boisie ortinwek chebo kwong'ut konetenech tuguk cheechen. Yekitebei kokonech walunet. Kateb Nikodemo kikochi walunet, kateb kabogoriondoni kikochi walunet kelechi beekab sobon ako ndei iyeku inyendet kondometut. Kero nekutune bechutok amu kaiye bechutok bo sobon kokut bechutok akoba koyesta konyor chi tugul beek amu kaiyo kondometut. Tos kiye kondometut kabogoriondoni? Tebutiet ko ni. Tos kitinye tebutik chekitebe Jeiso akichek ako tos kitinye kayanet kele konech walunoik? Tos kurin Jeiso eng sobonwong kotugul nengap iwendoti ikose tugetab Jeiso kokurin anan kimatokokose tugeng'ung kurset nebo kipsengwet netwegu eng twegunet netangus kolen nyo inye neimigei ak neiloe milet nenyigis asikobit amung'ung. Tos ikose tugonotok ak inyonchi Jeiso asikobit kowalin eng kekoshekuk tugul ak itebi koboto inendet. Kanoto tebutiet anan teset nekameche ates. Ara maro ngatesyi ng'olyot age yotok amu kaibwotwo. Kale chepyosoni metinye rogoet ametinye tabet, kicham kekure ndoi kikiwirchi ndoi. Ko atangachek chekebendi keringoni ketinye kamang'unet kele amu atinye rogoet ak atinye tabet nekisile bechu anan ko koroito nawirchini orit asilune beek ko asoso. Lakini kami melelda neimigei anan ko ng'eitit akong'er rogoet anan ko kakoiye koroito nekerune beek irire iun daun ikere eut. Ko kale Jeiso atinye beek chematiegei rogoet amatiegei kit nekisile amatiegei keringet. Ngapile ndakias kikasoman ara tokone kiabut Flat. Aya kolage ndaka mogorio kolage kyale ndamabek Tokyo mandia
ko tindo Jehova oret nematiegei tuga, amatiegei somanet, amatiegei korot age tugul. Amu kiatkan kora sikenyalil ko kiborye ikere un akirirchini keringet anan ko teta nekime anan ko manung'otiong'ung nekime anan ko lakwet nekimondoe nekiriep karit. Kotko mataiker oret age nekakoyat Jehova, kerirchi undo angole ngole Jehova toretin ngole toretone kikwo boiyot kosaria ane kimatawe sukul. Aya kong'et ikere undo kityo akimeite undo ako kakoyat Jehova oret age nemekere amu kakonyi beekab kong irirchini keringet ak rokoet nekong'et. Ngotoretech Jehova sikenai kele matiegei Jeiso rokoet, matiegei keringet. Ako ngot kebe tatyo kesichech eng siket neter. Koyote Jehova oret netun kikwong'enen eng ng'ony komugul kele kibitunda ano soboni ngai. Amu kimete ilechi Jeiso kakosirto tugul, kikwo boiyot, kikwo lakwet, kikwo korot age tugul ako keng'etu inye ak ane. Ngebe tai koyote Jehova oret netun kikwong'ei kit neimuchi koyai Jehova amu katinye Jehova kimnotet nebo kwai tuguk chematiegei keringet. Kongoi. Siget nelel ko kale keng'any pechit nelel nebo sobeng'ung. Ng'any kartasit nelel netom kesir kiy ak iutye chebo kartasit nekobo let ak itou sobet nelel eng kartasit nelel nebendote Jeiso. Amen. Amen. Bas abwoti ale kibendi kebeberta age sikobit atach kiboition nerubei. Karibu pastor. Kongoi missing ami kebeberta na kibe nguno ko kebeberta ne kitesetai ng'olyondoni kai. Jehova kongen tuguk tugul, mami kiy nemengen Jehova. Ingen ung'otikyok kokisoptosi, kwonyi eng kabwatenyi ko kabwatetab chi. Nalen chito chi netoo ko mengeno, mengen lau, mengen atebenyu, mengen sobenyu. Jeiso ko kakonyor kwonyi kokoya kekas, konyorchi oinet. Kang'et alamalaik chebo Jeiso ko kakwam rubet ako makomi kiy neomei. Ko makiyesta kele ano lepkeole amitwogik. Ku chi age tugul netindoi eng banda kecheng'e kele ano lemitei tugeshek anan lemitei lekemuchi kenyorchi amitwogik. Ko eng Yahudik ko kinekit bororietab Samaria, kimokolo, kimi tulwet yo olebo barak. Ole mi oinet ngiro pichaina kande eng yo inji neimiun ikere pichaina ile eng yo ikere kwondo kotindoi terenyi. Jeiso kotebi ng'ony eng yo, imuche kesir bicho pichainik kiu ko tulwonin imi barak yu ko tulwenwa nemitei sobet eng icheket eng orekab ng'alekab dini anan kayanet. So koityi Jehova sobetab chi kotoune tuguk chokocham iyoe kila. Amu Jehova kongen, ingen ra, ingen tuguk chokoyai amut ak kongen tuguk chemoche sikwaak eng yun bo tai. Kwonyib Samaria eng tilyandinyi kotindoi atebenyi nekikowal murenik anan boisiek eng kasarta age tugul. Wale kenyini kowale kenyini anan kwal ngorowekyu. Ko kataune Jeiso ng'olyondoni eng kitabutab Yohana 4 koitenyi ko 16. Kale kolechi Jeiso, ui ikur manung'otiondeng'ung akobwa tuwai. Ng'olyono kataune Jeiso nguno meche kobartagei Jeiso kole ng'o. Meche kobartagei Jehova eng sobetab kwony. Amu kataune korok ng'alekab beek, siletab oinet. Ainoni kobo Jakobo nikie boisiekyok. Ng'alek chebo kila chekocham kwae kwonyi akongen kole ainoni ko nenyo. Ainoni kobo boisiekyok chekibo tai. Agenge eng boisiek ko ki Jakobo ako ainetab Jakobo ni. Kwonyi eng kabwatutikyik ak naenyi komameche chi nemeche koim. Amu korok netai ko kakoistoegei kwonyik alak. Simakitoi fitinet neking'olole ak chemereret.
meche chepyosani kalyet nebo kabwatutikchik amu kaimutikchik chetindoi. Ingele mami kasarta age neimuchi ibaibaitu komitei lautiet nebo kabwatutik chemi sobeng'ung. Amu ngitindoi lautik chenyikisen komemeche chi koimin anan memeche chi kokalin kocheng'in eng tuguk chechang. Amu korok kikoyamin fitinet, kikoyamin chemereret, kikoimak muguleldo nebo kwong'ut. Kitindoi biik chekikoimak kunot. Ako bichotok kikoimak eng sobeng'wa komanyumnyum eng kasarta age tugul kong'alal ak chi. Bendoti ichegei, ibwoti ichegei, ae tugukwak ichegei. Konaboisie eng Kingeresa ng'oliot nekilen loneliness. Kikotebi biik kabisa ipkoek kityongon. Ngonyor chi komeche kochakta. Miondo nekitindoi chepyosani koma miondo nebo kityo beek. Tindoi miondo nebo kabwatutik ak sobet. Ano ole kanyorune kamong'ut? Kokilech Jeiso anyun, kakowal nguno Jeiso atindiot. Kolech ngimeche bechu kwony, wi ibimutwa manong'otiondeng'ung. Kole chepyoset, matindoi. Kole Jeiso, kaimwa iman. Sikomwa Jeiso iman, kolech kitindoi mut. Ne nguno anyun neomite tuwai sai nguno koma neng'ung kora. Komuchi ko nebo lo ako ma neng'ung. Nemakingen kele moche simete. Kolech anyun kaimwa iman. Kabwatutikab chepyosani kakiwech keisto nyalildanyi nebo sobenyi nekikoimegei nebo kabwatutik. Kobol Jeiso indet nebo sobet nenyi nebo kwony. Akomargan konde barak eng konyekab chepyosani ak kabwatutikab Jeiso kokonop kobwa eunekab Jeiso. Amu meche koborgei Jeiso eng tilyanditnyi, koborchigei kwonyi kolech inendet nekianyo asoru chekikorat oindet eng emoni eng kabwatutik ak sobet. Jeiso komatindoi toptopenet kometo biik. Ingen chi tugul, ingen kabwatutikab sobetab chi. Kipkel nemie kokakonyor kwonyi Jeiso. Ako makoi meto Jeiso kwonyi ipkotestai ak sobenyi nabo kila. Meche kwa Jeiso sobet kowalak eng nguno soker chepyosani. Amu kiker Jeiso ipkoker tai amu kamwa ale ingen Jeiso tuguk chekokwaak amut, ingen chebo rani, ingen chebo un. Kingen Jeiso kinamwoe eng Kingeresa kole potential nebo chepyosani. Tindoi chepyosani kimnotet nemuchi kowal nganaset konai Jeiso. Mi biik cheu chotok kabisa chekengen amu kot kokikokweri boisiek mut korok ile chepyosanata ko rahisi. Kikonam boisiek mut ipkon kotebe kwake eng kenyisiek cho tugul. Ibwoti kwondo neuno ile rahisi. Eng kabwatutik ko kiingen. Ng'alaletnyi ak talendaitnyi ko kio. Koker Jeiso kole tindoi chepyosani nemuchi kowal nganaset tugul nebo Samaria koborchigei akobo Jeiso. Kotestai eng kaitetnyi 17 ak 18. Kowalchi kabokoriot kolenji matinye manong'otiot. Kolenji Jeiso, kaimwa komie ile matinye manong'otiot. Amu kiotebi ak manong'otoik mut ak neomi tuwai nguno komang manong'otiondeng'ung. Kaimwa iman anyun. Kolenji kabokoriot Kiptaiyandani, kaker ale imaotiot. Kang'alal chepyosani ng'alalet nobo biik, kabwatutik chobo biik. Ingen ile ngeng'ong tuguk cheyoe cho ingen ile mengen chi. Korok netai ko koil muguleldo. Ko kiil muguleldab chepyosani ak kworogen. Mite orogenet nebo muguleldo, mi ilet nebo sobondo. Eng kipsengwet komeche koisto Jehova kit nekikure kachaunet. Ne eng biik chechang kokure eng Kingeresa kikure pride.
Koroto kure pride ko kikoker mugulelwekab biik chechang mosik. Kikoker mugulelwekab biik alak simamwaitagei. Konyo kwonyi eng muguleldonyi koiri Jeiso kimnotonoto nebo kajaunetabgei. Akomut chepyosani koming'ingei eng kaming'inet nekakoil muguleldo. Kolech kaimwa nebo iman. Ile metindoi ako neumi nguno sahi kosir kotakomwa Jeiso ng'alek chechang kotokotestai komwa ak kocheng kurit nebo muguleldab chepyosani kole acha kaker ale imautiot. Imautiot, mamautiot amu kamwa ng'alechu ichegei. Kakobit lapkeiyet nebo tamirmirietab Jehova. Kakong'alal Jeiso eng muguleldab chepyosani. Kakomut Jeiso koboryi kolech matoretin ateboni ng'ung ak kanamonik checham kotindoi. Kaip Jeiso nguno tilyanditab sautik. Sautik chekakon Jeiso eng yu kokanyo koboryi kwonyi kolech kikobit bunyondit eng akwek, Samaria ak Yahudik. Ak yotou nganaset ak kapkorosut nosoe. Yahudik kosoe eng Jerusalem. Ingen ile ngeba ng'alekab dini ko nekikopchei biik chechang. Ngimwa chito age kole ane abo Seventh Day, kole chito age aje ane abo AIC, kole chito age ane abo Pentecost. Kanisenyo kesoe Jumapili, aje kesoe Jumamos. Islamindet kosoe komut kasi. Ko kikopchei biik tuguchotok ak kikonam biik kapkorususiekwak koek kamang'unetnywa. Utie Jehova nebo iman nenyolu kemo. Kwonyi eng kabwatutikchik ko kingen Jeiso ak kimwoe kole oye mautyo. Ko kinkomwa muguleldonyi kole matieku chito nabo kila angui mautyot. Ko kinkomwa kole ako mautyot kowal nguno tindiot chepyosani. Ko kakomwochi mami kebeberta nekimwa Jeiso kole mautyot ipkoek yu amu kamwa kole inendet. Keborchigei Jeiso eng muguleldonyi kwonyi ko kakong'any sobondonyi kobarkan konde sang. Kakoker kwonyi leu kipsengwet ak kakoker leu Jeiso. Koker kamang'unet. Sikobit koistogei kabwatutik chebo manung'utoik mut chekitindoi ak manung'utiot nemitei. Akewech sanit nebo kabwatutikab chepyosani kende baornatetab Jehova nesoru. Kole chepyosani anyun kokure Jeiso nguno chepyosani koistoegei mestet ak kabwatutik chekikorat ak ratutikyik. Akometo tuguchotok kometochi Jeiso. Oe chepyosani koker Jeiso ko mautiot. Ya oker Jeiso ko mautiot kotestai chepyosani kole kisoe tulwonin kekoitoi kursei. Kakoistogei atindiot nebo sobetab chepyosani. Ameche kenai yutok kele betut nekeistoegei sobeng'ung nabo kila nakikomutin akonyalilin eng betusiek tugul. Metochi Jeiso. Ngimetochi Jeiso nguno kobuche tuguchotok chekicham konyalilin. Ako konin muguleldo age netangus nebo kamang'unet. Simaibwoti tuguk chekikwookis ak ibwat Jeiso. Kowalak kabwatutikab chepyosani akolech achek kesoe tulwonin. Kolech Jeiso achicha matulwonin osoe kityongon. Amwae eng kebeberta nebo kanetindet nerubei komeche komwa nguno akobo Baornatet. Komwochi Kiptayat kole inendet ko Mesia nekikisir amu ngisoman 25, 4:25 ak 26 komwoe ng'alek cheu chu kolen. Kale kolenji kabokoriot angen ale nyonei Mesia nekekure Kristo. Yenyone inendet kong'ong'wei tuguk tugul. Kolenji Jeiso a inendet nang'alalu. Koborok chepyoset kai. Kamwa chepyoset, kakong'et chepyosani eng kabwatutik, koek kabwatutik chekibo Mungu. Chekicham kesoe kele oye mitei Kiptayat. Kakoistogei atindiotnyi ak atebetnyi nabo kila. Lekikosobee chepyosani.
Ako istagee katunjononotok komong koityi Jeiso. Kong'et Jeiso kong'any muguleldonyi akonyochi kabwatutikyi ak tetebenyi nekiya. Kolech Jehova oroni oret. Kole achek angen koe kabwatutik chechi kakiboru kole nga chepyosa nekiyakone sigikwak. No ibwoti kole sigik ne lakwet kotokomining matin tun kakosit komautye. Ko iman chepyosani ko kiakinet. Kole angen ale nyone Mesia. Yenyone konetech tuguk tugul. Kole Jeiso inendet nong'ololu koborok chepyoset. Kiborok ing yotok akole po amen. Ing atindiotab kwony ko kit nekimchei muguleldonyi koistoegei sobetab chepyosok chun. Akonyone saa sita komami chi ko kiwalak atindiot nguno. Nemeche kowek chepyosani ipkokoito baornatet nebo tuguk matuguk cho kocham kwai nakikopchei inendet akoisto inendet eng kwenutab biik. Ak ipkokoito logoiwek chemiach. Mami boiboiyet neketindoi eng emoni ipkosir boiboiyet nebo kalyet nebo muguleldo. Betut nekakinyoru kalyet nebo muguleldo kenyoru kamung'et. Ibus akile Jehova kongoi. Matikinyalil iwendi eutab tai katam. Sobet ko kikotaingankei eng chepyosani betusiek tugul. Kikochi Jeiso kamung'et nebo kabwatutik. Kamung'et nebo sobet. Kamang'unet. Kimeche kiyotok achek tugul. Amu ngenyoru kabwatutik chok cheimigei eng betusiek tugul. Chabik chi koba kererisiek. Kanyor Jeiso kokochi beek chebo sobon. Katagere ale anga beek kobo kamanut eng borwekyok. Amu beekab sobon kobo kamanut. Beek kokile 75 eng 100 eng beek eng borwekyok kotoretech. Anga toretech beek korib kito nekure maat and temperature nebo borto. Toretech beek koun korotik. Toretech beek eng oret age tugul kotestai sobenyo nebo amitwogik chekakiam kemanda eng moet keng'a ko beek. Neiboru kele ngobet beek eng borwekyok koyame ipkoyam kipsaketet eng moet akisai akiwe. Eng Jeiso yu koanyo kokon beekab sobon eng chepyosani. Kole chepyoset oye kongoi Jehova manyone ainoni kokeny. Kokakibe kebeberta nerube nguno koloboti chepyosani. Ako melen kiba ak Jeiso. Kang'et Jeiso kainet tomo koba alamalek kabwa alamalek komanyo kong'ololdos. Mesokotoi chepyosani banda. Beek komakoibe. Beek cheibe nguno kakoib beek chebo sobon eng inendet. Ipkotoret icheket cheame melel. Akoisto bunyondit nekocham kotindoi kila ak bichu. Ak kayweet ak chemereret ak fitinet nekocham kotindoi. Kakonyo chito nelel. Ingel makase itoeng bichoto. Konemwoe eng sirundet kele kibwa tuyet neo. Komeche atach chito nerubei. Komi chi netokotese ng'olyo. Kakebwa kakoborgei Jeiso. Ak kakotuiyo ak Jeiso. Baornatet nebo koikeny. Ongetuiyo ak Jeiso. Ak kebaorian ng'olyo nekikwobech Jehova. Sikobit kemuny eng sobet nekikobirtech kenyisiek chechang. Tos mi chi netese? Ngatai kiboityo nerubei. Kongoi kanetisiet nekakenyoru akobo kabogoriondoni kong'etegei betutab Sabath koskoleny akoi oroni kakiet eng betutab 4 kasi yekitugoti ako 5 kasi. Kinetigei akobo tuguk cheechen chekinyorchini atindiotab kabogoriot komitei keringetab beek. Alakinyo kwandab Samaria nyokoram beek eng koinet. Imi Jeiso ainonotok ako imanai. Kicham konetech mama nenyo tionotok. Alakinye. Nga kicham kikibendi kanisetab Pentecost ko kicham ketieni tionot. Kele kinyo kwandab Samaria nyokoram beek eng koinet. Ak imi Jeiso ainonotok ako imanai.
lakini kinyo kotuyo Jeiso amu kinyone nyo kora beken bonutab bet kwen kotuyo Jeiso eng ainet kikure ketuyo ak Jeiso akichek ko kituyo kwondab Samaria ak Jeiso akonyor walet nebo akoi betuni kong'ololi akobo ng'oliotab baornatetab biikab Samaria kou ye kakonech metit neo nebo lesontab rani kokakityi kokeny betutab kwang'wan kasi metit nekakonech leson kole baornatet nebo biikab Samaria kakimeche keker akobo kwonyi ketestai eng boroindo kityo amu kakotar Pastor Nyalilei kanetisiet nebo let neng'olole akobo kabokorionde kit nekinyor kakitebekei kele tos kinyor kabokoryondoni beekab sobon tos kingolechi Jeiso anakin beekab sobon ko kinyor anan tos kikikoito bechoto bo sobon kelechi tun yenyoru betut age ko kateb kolya kenyoru eng kanetisiet kele woi kinyor kabokoryondoni beekab sobon amu kisich walet eng oritab muguleldonyi ameche keker ole kinyorunde bechuto bo sobon anan kito neiborwech kole kinyor kabokoryondoni beekab sobon kone kokamwoe kitabut nebin Johana 4 itesetai atindiondoni kemite achek kaitenyi 27 akotestai korekto ko ngikas ko kale kikaba alamaliet kakamwoe pasta kole kyakwam rubet kabokochengat amitwogik ako kimeto Jeiso inegei eng ole mi keringetab beek koitas kabokoryondoni nyokosile beek eng sasit ak kwen kale as ko yuto kotau ng'alaletab kabokoryot ak Jeiso kale kong'ete kong'alaldos inai ile kito netai ko kietan kora kenyor chi ne muren kong'alaldos ak kabokoryon kewana kietan ng'alechato ako maajabu agenge ko kingakoba alamaliet akonyo kabokoryot akonyor Jeiso inegei ko yekichegei kwoeng kong'alalso nendo kanyone akosirto icheke keleni aene chichi ng'alalso kabokoryot akoetan ng'alechu ako kakoek kabokoryot nebo Samaria ko yautiot ni ako tuguk chemanamegei ko ngap koek alamaliet koibu amitwogik nyokonyor Jeiso kong'alalso kabokoryondoni amune sikas komwoe leson kolen matebe kolechi iyoe ne ko amu kitatebe kolechini angong'alaldos kabokoryo ako machamtaat akot eng bitenyo lakini matokatebe yot kolechi amishe pero kolen Jeiso amishe ko king'ete kong'ololchin alamaliet Jeiso kolenjin amishe kale kowaitegei kabokoryot amu kawatension kidogo olimbo kaker alamaliet kole kakobit chi nekang'ololso ak chichi nganyor nafas kitikin achumda yuto yole kaselen kimeto teret nakobo beek matokosil beek chekachiket kobe keringet kale koelgei kityo kole akochut kalabat kole what amu kakokwong kito nekakong'ololchi Jeiso kakomng'ololchi Jeiso akobo sobenyi orit tuguk chekwong'e kakobet kityo ng'olole ityoktogei asikolabat amu katokose tuguk chekakomwochi Jeiso cheechen kolechi kitinye mut ako netinye ra komanung'ung kora akaimwa as komye kale koelgei kabokoryot kakolabat eng oret age ameche itebegei ile kilabat komwei kele achicha kimomwei amu ndakimwei ko kimatab komwoe ng'alek chekimwa kimatab kokure biik kolechin obwa oker kero ng'oliot kekanyet akara lokineti ko wikit konye nekimwochi Philip Nathaniel kolechi nyo asiker kolechi kabokoryondoni obwa oker kalabat olimbo biikab Samaria matokonyo ole yautik ameche iro ole kinomdoi ole wendoi ketit kaborelei paton kong'etegei yautik oronin kalabat Samaria koibe Samarindet mwenyewe koityin biikab Samaria akolechi obwa oker atiene ile kakab olimbo Samaria ko kyakekase akobo Jeiso nitok ab kole kabokoryondoni tos Kristo nitok nechame kekose obwa nyo si oker chekakakwek amu kakomwa tuguk cheechen akobo sobenyu ane chekomongen akot ale ingen chi ingele ngiyoti tugun cheu choto kilen kobaike ak boyo nebo kapching'yo kaolionyo komengen chi iung'oti ero kembout kotomakinae kelelion lakini kang'ongrani bet kwen kero
Kola bagariot ya angko ka jamane ka na ati ngaleju. Ako ka mo exactly gulo ka jamong ngente ola jamo iti. So or pa ogera nyo nagertige angu Jason ni takwe. Kalle engo itni amega so manyoto right ta tuta maksisi engangwan. Kalle gibaga tanyo nga bagariot renyi na babay ako nga na set. Ako moji bi olenchi kasi tamasakol. Opwa oger chito nega mo tukul chegi ay at kinyagara. Gero yanda sabete bala kinya ako ko mo tukul. Kalle tos Kristo nito. Kaite ni ko sosom ko mo anyo kalle kimanga nyon ngana set ko bwa oleminende. Kibwa Biikab ngana set chigap ko moja mu mawaga tagenga sinya malabat ka konni. Kalle giwa ngana set. So you wasn't doing me, but yet to go to Gursa, and go as a good dog. Then go, I got go me, I got them go, I go go, because I'm just a word. Come by, you best allow go, come on and go, you dog, I got what you're going to be tap on it. Axela, Mark, give me a word about Yan and I'll be. Look at I got one of the you ever had. Oh, girl, come on, gonna set up. Ngana sa ando mo ngana sa tabi bijebi Samaria. Kala gi mangana sa kamugol ke leger wanyo ngero tumuti kite ke ngala je bio sane. Engore tage ko gi te bio sane be go sabon tiga go naga jesu. Ye tep ko naga bi go Samaria. Ko toy ko leji ajam nyam ngo peju. Ago ga o gere ne natas naga go mo ngaleju. Ke bartege jesu aso bit ki saru na tiga Samaria ga je. Achego power nek jo power do no baje isu enyo komo ya ngai tini ko sosam ak agenga kala ingo to buone ko sama la malen ni golle rabi amishi hey yani buone boro di tibu ngolinge buone yele menyi gira je iso koma go gira la mal no to golin anga ko be shi iso na nani to ne ta tini ge kule je iso yi ke amishi oro me ke para be ta go agi bon gibi amishi oro anga jo yero kulenji ne je iso kale ago gilenji je atinya mi to ge kya me je mongen ye bari je iso ga nyala maliet ko net ngamase katu ko net ka bagariot ka welel ko net la maliet ni gara kulenji gara asanyuni ngamo ga kwe atinya mi to kya me je mongen mole na mi to kya ibu je me jo sabe atinya mi to kya me kaite ni ko sasamagang wan komo gole ndi deiso ami to ge kyuge ko ay maget habenende negi yakwo agi so baysheni mi te deiso ko ay bayshet amtit ni tok na ba sabon magatia ta sabon pe ko sabon sarunet nay go ito deiso ko gajin big to am diti ko ita mageta benende nigi yognende na to Jehova ko mo ngali ata singi golle lengo nigi ba Jesu ko ker ola ka nyorundo pe ko sabon ko bagari antani ak bay ba yet nigi nyor ko mo ti biga por yeta Samaria yeti ko ger ola ke gasta Biikab Samaria ago bonti nyoko gas tuge top Jesu ko ngalali kala agi nya ko gas ko kala giso mi je Samaria je so leji on ga tege tabi to ko boten e go shi tete kala o gite mi je so ko bota Biikab Samaria e go shagai ko ne tige ago be je so ag englete ko mo en so sama so ko akarta magai ngal yo no kala agi na nyon inende Samaria che chang che bangana sana tak amu ngal yo tam ko bagariyo negi bawaryan kolle ko mo wa tugul Cekiai atinya gara. Kalau nata kanyon, jadi nggak punya nenda Samaria. Kosam golo gotu bota ichege, ak gibe ni olota kwetu shagaing. Agi yana la cecang amung aliande ni. Agi lenji ka bagariot. Kia ninguno, mamu ngalalengu. Ago amu kage ka shigai, agi ngene man gele. Nita go yetin tabi ngun. Mau ngeliat di bawah bagariat ini ngire no buah ngir
Kalenjin ko bagarian makonat kityo ko ke kashike ngale keje na akata ke kyo mo Jesu ag yani ni tagena ka yani tagela ni tagi ko yetinde tabngon ne bu sarunet enjega tok tos kingo age ta Jesu ko tos ki giljoji logo yo kemya jen tos ki termat ago yap tage ko kebe breke terchin tos ki portei age boriani ago ba Jesu ke boriani ni je ngortu me ke terchin pi ke terchin anan tos ki ginam tage ngal yondani ago me je na ile ngo yega itai logo yo kemya jen ngamane ko mi te gita ne jiji no ritingu aso be tilaba ngot ko meti nyago jiji no to ko te sha ke ile to srto ne en so be ngu amu ji aga tokol negero ko gi taj logo yo kemya ko gi sit ko jiji ko logo yo kemya jen kitabu tab de Mateo ay en boy kaite ni ko ay kaite ni ay en Mateo ne boy ko mo ko len ki ne tinende ne we digo ne tiala to si jita nanginet ebi ne talage ada ni jita nanginet ni tepte ne tije tamre tab Jehova ago jita tamre tab Jehova konginet ko si jep ko ne talak ki makwet kegu kabagari andani aso mi tiage nyoru ago be go sabon kinet alaga ge jek ago bon jije tunet ago go kwet agenge yege ganye ga ga tat ker wa ngro Jesu yege bendi ge Jesu chamana go Jehova a meje ginet ke en malo mo yata ga tol ko mo yegi to no gindo que le tos nene gene que en ugini yegi Jesu atin dandani age gitese ata jaga netik aso biti Jesu nate keep the korusa en lesson ni ba ishe onda metu tabe anago geringa tabe kotonun chikaniset ole bendi bi amutinya melelde ago gina karusa ko ga tebe ge on ngebendi kringa nebe ke mojibe keju toju anan kitinya melelde na batu gap ta immediate na taino to kijanga bogori shek ke gibendi ay no to ago ginyo je iso go monor hotel yagi magetilu ko je ngonu je biya soni basika amu melelde na gitindoy amulelda negigere ko pritoge ago gitinya mugulelda neilo lagni gimo ngenore kunyo Jesu ko monor chije biya soni tos ngebe kanisa kungone botu tosi twai tos kibarta ingoroi ke wagial aktai na wagrat asigele to magiaje ne palo karit nga abun kegeru wagarin ipke nyoru Jesu anan ipke tuitosi ango anan iwendi sigena gele ibo yotab kanisa ne gumondoe nangito no nitien kumi alage je mengengi ipke lasege gi bortai ge anan tos tuitosi ak Jesu nyum ge kanisa ge ni shengesial lagini to mage tuyo ak Jesu ak yebe ke ye ka tukul lagini manyin iwendi kanisa ke amdaun kai kas kale nyela una tago mamige ne gi gotareti ako ngot ke tuyo ak Jesu ke wekseiga poga walak sabenyo na jamgole Ingereza it does not matter what has happened lagini oxygen ne le kot konyo ko pongenen go kwet kele to poga walak anyo nanu lagini bigele papa kot pa no ma wendi otagine se ta ta bendi ya wendi otagine ko wager bigole gerge iwendi kuya gi wendi ya bi osana lagini to mo tuyo ak Jesu to ma tuyo ak Jesu ngotare ta Jehova sige tuyo ak Jesu aganyo man chebo Biikab sabon nebu gonda metutabe nebo sabon ngo kwenyu boryenyu agengonyu komugul natasamenyu Kalyat koronate se koin atindai nekit tuguk somok eng konetisiet nebo rani akobo kwony. Jehova komo titii chi. Kwamu Jehova metitii chi kotindo oratinwek che Jehova chesarune bororietab ng'ony. Kwondab Samaria ko kimakomi kabwatet eng chi kele imuchi kosor biik. Kwamut tilyandit nechindoi Jehova komut chi kokere Jehova tai
kuya kakamwa. Jehova kotindo oret nebo sarunet. Ako tetutikab Jehova koter mau ye kibwoti. Ngonyor Jehova chito nemuche kochobot koyochi boisiet kosuldae. Ng'olyo nebo oeng nakaker eng yu, Jehova koboisie chi tugul. Kasir Ingereza ale God can use anybody, anywhere, available. Boisie Jehova chi tugul, eng ola tugul, inendet ne chobot koyochi boisiet. Ko amu yu kaiker kwondab Samaria ile kimokochobot kimeche beek. Kowal Jehova atindiot nebo beek koek beekab sobon. Cho kikolech kotisil ainoni inyoru beekab sobon. Ngasis kidogo aker ale angiwek chepyosani kokakowirta teret, mon ale kiye teret anan kitokolya. Ako labatet age ako matakas ale kitokosil beek besho. Amu kingwa keamdochi binyu koib Jehova betusiek oeng. Konam nganaset tugul nebo Samaria kusik betusiek oeng. Kole biik chepyosani kongoi kayaiwe boisiet. Ako makeyoni kityo ng'alek chekemwoiwech, kakekerchigei ak kakekosyigei. Ng'olyo nebo somok nekanyoru eng kanetisietab rani, boisiet nebo Jehova kotindoi logoek. Makoi imuny Jehova komeche kosor biik amu mi biik chemeche kobek. Ngonyor Jehova oret neimondoe logoiwek chemiach kosik biik komami chi nekirindoi. Kikouit amdaetab logoiwek chemiach. Matingikechindoi kristianik chechang kanisa, kitindoi biikab Adventist ko Adventista chemi ng'ony, kitindoi biikab Pentecost, kitindoi biikab Catholic, kitindoi biikab AIC ak kanisosiek chu tugul. Ingero ngot Kenya korok ko biik 80 eng 100 ko kristianik. 20 kityo ko cho mabendi kanisa. Lakini ngiker boisiet nemite yundo komakiker kristianatet. Ne korok kikokerech simakisuldae maketab Jehova. Ne kin chepyosanep Samaria ko kinyone ak simtonyi. Nyikeun simtonyi eng beek chebo sobon ak kwa baorian eng betusiek oeng akosik eng nganaset ak kekes boisiet. Oro boisiet nekikotebi eunekyok. Achek chikiketebi makitesetai keng'et kityongon ak chemereret nekibo kwonyi kinye kiwendi kele akotugule chake manyone kaniset ngo kaniset age ngotorete Jehova simakipchegei acheke ngachegei ko kikeutye inendet na sarunendenyo ne Jeiso. Kongoi amache amwa akine ale yani akase boiboiyet amu eng Jeiso neimuchi kocheng'anon akot ngokelen mami oret amu Kiyahudi ko kibune oret makekas kele kimokobune yu kiyachicha mami etan kibun oranata anan keng'ololchi biikab Samaria. Eng achek abwoti ale eng biikab Kalenjin ki ang'olole amu kwony abwoti ale nekit kekergei ak chepyosani amu kyaker ale tos kikergei ak chepyosani ko ki lagokchok yekasik lakwet ko kakobek sobenyi eng yoto. Makowendi sukul, maketoreti kenomchi lakwet koek cheplakwet inendet ki age tugul. Mami chi ngelen kele kotwe kele aitu kunene. Mami ki yani konyalil kot kouo kimakisich eng gaa. Kokerkeit ak chepyosani nekawek makenget kele mi boiyot ingoro no ngituye eng oret kelach ipkoyait koung'atkei. Tia chepyosok anan lagokchok che tibik anan akot che murenik chekikoit kounykei eng mugul eng sobonwekwak akot ngomito ak biik kole ngosisyo biik kele kokerekei makere komondoi koistoegei biik. Makere kole ngonyo kanisa nyokotebe yumbo let akomanda. Ko mami chi akot nekaker kole kakanye ano. Akot biik cho mi kurget cho ikotisie ko ngoit
chito na maginae kwaige une kaek bisiot chito age ne koitu kang'olochi kosir kwait nyokomanda kone age ako kakikonin boisiet ikat biik eng kurget komache ing'ololchi anan ngikat ko ngiro toget kasiring toget neng'ung'et nemekochi lolong'yet sikobit ngipkoitu kongen kole kakotuiyo ak Jehova ikochi kamung'et eng tuguk chekolou asikobit kokas koebit. Tos kikiregei chotok anan kunguinye nekikokeren tuguk chechang kokaka Jehova koitu ngot ole imite matikerer met kotile achicha mamite kakonin Jehova nekikimimin kotieku chito yetomo koborok kabuseng'ung koting'enin Jehova magutiet neo neu chepyosani neker ile kikisor biikab Samaria nekimokomite yanakile matinye mapet kimokomite kaitet kele tun nyoru sarunet ako kinyo Jeiso kwenunwa ako kibun chepyoset kabokoriot nemanyalunot nematagunot ko kaker kotinyanat amwae kongoi amu ng'oliot kongoi mwalimuinik chekakonetech. Kongoi mising. Nebo let chamanikab Jehova ko kateb tebutiet kole tos ingen meleldang'ung yeisyochigei kotos akiwenyegei orit kotos ikuitosi ile itinye melel nebo ne. Chang melelwek chemi ng'ony. Kale mi melelda nebo beek ne ngab inyoru chito koitu kakong'et kole akase anyun koame melel kale katameche beek inye anan katameche chaik kero kotemene kole melelda nebo ne netindoi. Tos kingen kole itinye melelda nebo ne amu mi melelwekab beek mi melelwek akot nebo tomotet kekure melelda kora. Ikose kolen chito bara melelda nyelele haraka kindokola aja nebo tomotet kero mi melelda nebo sokset mi melelda nebo ibetab kei mi melelda nebo tuguk cheterchin atyo komi melelda nebo logoiwek chemechen. Tos item ng'onyinye ak iker oritab sobeng'ung yeker akobo koriondono ko tos itinye melel nebo ne? Tos itinye melelda netokyin sobon nebo koikeny anan itinye melelda nebo ng'onyuni? Wanetkei ale nyolu ashiachkei asyaker ale tos melel nemito ko neu ne yekiatokyi konyekyuk kipsengwet asich melelda nebo logoiwek chemiach ak sobondab koikeny eng Jeiso akanyoru yetunet. Eng wikini nyone chamanikab Jehova kemeche keyai kongoi amu kakinetkei eng wikini nyone kebendi kora kinetikei koboto aketocho kotestai koyapta logoiwek chemiachen eng kotermat kou yekitar eng kabokorionde yeikose eng YouTube iyopchi chito age akinye iyeku neineti asikonet age akonet age akonet age akoit Jeiso. Wikini nyone kekerei baornatosiek alak akobo Jeiso. Tesetai kekonech baornatosiek ak kekonech baornatosiek. Kinetigei as baornatosiek alak akobo Jeiso eng wikini nyone. Ara ko yotok ngoberto Jehova kondoiwo ongesanyon. Kimeche kitoror kamuktaindet Jehova amu kainetech tuguk cheechen kobun kabokorionde kisile beek eng oinet. Ako kimite eng oinonotok ako kingonyone kimanai kole imi eng oinoni. Ako kinyokotuiyo koboto inyendet ak nesirei kokinyor beekab sobon chekiib kopchei ak bororiet tugul nebo Samarik. Ako kiek baorinik ichek yekingokashike ng'oliondoni akokerin Jeiso akotachin eng sobonekwak. Kakikurin asikobit inyoru itab sobonekchok asikobit irekei beekab sobon asikobit keeku akichek konde metut nebo beekab sobon nekikoitoi eng ui tugul olekibendote kokerin biik Jeiso eng oritinyo akokelechigei kakekashigei akakeyan kele iyetindet ako isorunindet nebo emoni komugul. Ara eng logoiwek chemiachen chekakenetkei eng betutab ra kesoe kele sikobit kotebi chuto eng oritab sobonekchok ak nesire kokweng'da. Eng age tugul kakas iberur Jehova ak ikochi kotestai koyapta logoiwek chemiachen eng keberberwek cheterchin asikobit kobwanchi biik yetunoni ako kokwet agenge yekikonyin asikobit nyemutech kebara kipsengwet eng kekoshek chekingen kele makotya. Ndoiwech nguno kiletwech eng kiy tugul amu nitok somenyo eng kainet netilil nebo Jeiso netindenyo. Amen.